اول چیزی که فردا روز قیامت از بنده سوال میشوه همین نماز ای تمام عبادت ها اول ای نماز میپرسند فاین صلحت فقط افلح و انجح اگر از همین امتحان نماز که گذشتی با یقین بفهم که انشالله رستگار میشه آدمی که نماز را ترک نکنه هرگز روزش ترک نمیکنه بی عذر آدمی که حقیقتا صدقا نماز میخونه وقتی خدای تعالی مالش داد زکات مالش هم میپردازه همش هم با نماز وابسته ایده اصلا همین آدم نماز راست میکنه اگر به شرطی که از امتحان نماز نگذشتی وای به حالت که دیگه همه او پرسیشو بعد ایوخی اینا من مثلا پروپوس که روزه دارم پروپوس که زکات دارم پروپوس که حج دارم اوقی وقتی پروپوس که نماز ندارم ایو دروازه که نگذشتم ایوجا سرکلپا میام در دوزخ میغلطم پیوسته رخی نمازخوان گلگون است رویش همه نور طالعش مقرون است آن کس که نمیگذارد این 5 نماز شوم است پلید نوکس و ملعون است خدا را شکر ایدف شمارت و خیلی زیادتره که الحمدلله اگه تصور کنه که شما خدا برکت بده رئیسا را عجب رئیسای مؤمن و مسلمانان تمام شرایط امکانات دادیان رخصت هستی شما جماعت کنه به خدا قسم انم ثواب مسجد میگیری شاید هم مسجد از زیادتر ثواب میگیری ان شاء الله همین نماز سعی کنه که ترک نکنه همولی حاجی سعید اسرار را معرفی کرده پیش آدم ده که انا بابای حاجی کران ده کار میکنه ما یک قصه کرده بودم کم کم با تعجب نگاه کرده که همو نباشه که گفتم این کس نیست یک صحبت دما گفتگیم که یک کران افشیک سوال داد گفت داملو ما هم کران هر بار ای باشی کران میفرام و میبرم بخی دام بالا تیمم میکنم نماز ما با ایمو اشاره میخونم من گفتم اگر یک میزک بگیره هم جمع پرونی گفت نه خون آباد برای هم میزک میفروی توالت میرای اوخی نگون نماز همین قدر موقعیت نداشته باشه همین قدر مهم نباشه که برای نماز نخوانبی خدا برکت بده حاجی مو را این درام بالا جای نمازخونی رم داشته است با رکوع و سجده و خشوع به حالش سعی کنه همین نمازتون رو بخونه شما ان شاء الله اکل لقمه حلال بخری شما ای کسب خودتون بخری با خدا قسم طاعت عبادت پروردگار کنه هیچ جای شک نیست خداوند فردا روز قیامت همراه پیغمبرها حشر تو میکنه ان شاء الله همراه صدیقا حشر میکنه همراه شهدا و صلحا حشر میکنه خدا برکت تو بده خداوند این ماه شریفه که اومده است ان شاء الله او روزش نمونده است هم یک چند روز دیگه مونده است برای همه مبارک بگردونه و پروردگار غیرت حمیت اسلامی مون به جوش بیاره که سعی کنیم در طول همین یک ماه رمضان طاعت عبادات خدا را کامل انجام بدیم تا به واسطه همین پروردگار گناههای پیشینه مون ببخشه حضرت گفت مرگ همون مسلمانه که ماه شریف رمضان در میابه و در همین ماه شریف رمضان همون قدر عبادت خدا را نمیکنه که خداوند گناههای پیشینه شب ببخشه ببینید خدا برکت و نصرت تو بده و پروردگار ماه شعبان و ماه رمضان برات مبارک بگردونه خداوند این منزلی را که الحمدلله همین ابتداش همین به خوبی و خوشی رفته است انتهاش هم به همین خوبی و خوشی به انجام برسانه این برادرها را خداوند رزق روزیشون فراخ و وسیع بگردون ای جمیع بلا و گزنده حفظشون کنه سعادت دارین نصیب شون آمین انا کسایی که خدای تعالی مال و ثروت شده است زکات در ذمه‌شون فرض می شود زکات انا یک نصاب معین داره آدم صاحب همون قپول کشید صاحب نصاب حساب میخره شاچی کلوچت میشود یک سال گذشت اگر هم مبلغ کم نشیده باشه ای آبشی سومش زکات میده همون چیزی که نصاب زکات معین میکنه همیشه در همه عصر زمان 85 گرم طلا ای بچه در همه جا طلای همون رویج در بازار اعتبار میکنن خود بوده همین طلای 583 پرو بای 583 585 رویج همین شب و روزا طلا در بازار تخمین 360 370 سومونی هست یگان یک هفته پیش حساب کرده من تخمین والله عالم 31600 31000 سومونی کسی اگر داشته باشه مبلغ زکات در کلش فرض می شود 2.5% همون آبشی سومت همه گیری با 40 تقسیم میکنی میبروید چند زکات یعنی 2.5% همون
молера ки худо баро додааст ҳамчи закот ҷудо мекунӣ медиҳӣ. дар навбати аввал закота ба хеши табурои камбағал медиҳанд. касое ки акав додари камбағал доранд, амаки тағоиву холаву амаи камбағал доранд, ай бегуноҳо дида агар ё камбағал бошанд ё мустаҳиқтаранд. баъдан ҳаққи ҳамсояҳо барои чӣ? барои он ки ҳам ҳаққи ҳамсоягӣ дорад, ҳам аниқ медонӣ ки ҳами одам камбағал ай. боли имрӯз дига мардума фаҳмида намешава охир. талбидаст як хунасухта як ҳисобу китобиш кини ай қоруна бояй. ҳам як устои ҳамсоя дорем нақл кард, ин воқеаи соли 1999 ай. ӯ вақтое ки ҳаҷ мардум ба автобус мерафтанд ку, мега як ҳоҷӣ омаду устои нами мошин ай, мотори мошин. як газ 3102 да. ин газ 3102 ҳам шаву рӯзо мошини ҳами пеш буд. омад гӯ ҳамира як бибине. баъд пешакӣ гуфт бигӯен чанд сум мешава? хай мо гуфтем тахмин ҳами қад сум мешава. хес буромад рафт, баъди пешин омад, ҳами як румолчара гирифт, ҳуй кард дурунаш пир як сумаи ғавҷидагиву тангаи бисёр. ҳами ҳисоб кард буровар пули мора дод. ҳама ига гуфтам ки ҳоҷи бобо ин қа пули майдана ай куҷо ҷамъ карди овардӣ? гӯ ман ҷугиём. ҷугӣ ин касаба маёхи ҳам хай касбай. буромадам гаштам, мақсад ҳами маблағи шуморо ҷамъ кардам овардам. бибине ҳоҷи ҳарамайни шарифай газ 3102 да тай пош хунасухта ҳамира ба худаш касб кардай, бо як одами бесавод намефаҳмаву ҳамура сум мета. о айура сум додан да бирам додари камбағали хитаб те. ҳамсояи камбағали хитаб те. о барои аниқ медонӣ ки ҳами одам воқеан мустаҳиқаи камбағалай ҳоҷат дорад. ҳукми закот ҳамияй бачаҳо. моли тиҷорӣ боша ҳам ҳисобш мекунӣ. ҳамун ай обши сума закот. бале, мола ба суми фурӯш ҳисоб мекунанд, ба суми фурӯш. чанд суме ки шава закотша мекунӣ. лабай. не. ҳадди ақалш ҳамуқа. ҳадди ақалш. тахмин $2660 ай. ҳадди ақал. ҳар касе ҳами қа дошта боша, закот да калаш фарз мешава. ай ин камашда нест. закот нест. ана ай арзиши бино аллакай сумора додагӣ ана мардам. ҳамаша ҳисоб мекунӣ. пулои қарза полни минус мекунӣ. қарзо чизе ҳаст. ай боқӣ мондаш закот медиҳӣ. ана агар ба шарти болои мардум да сум дошта бошӣ, ҳамтари дилпур набоша, шариат барот имтиёз медиҳад. метавонӣ ки ҳам қарза мавқуф гузорӣ. салом алайкум. хуб аст додарҷон, биё иҷа. метавонӣ ҳамро мавқуф бигузорӣ. ҳар вақте ки сум расидад ба закот ча метӣ. не ки дар ӯ сурат чанд солаеша надода ба ҳисоб бигирӣ метавонӣ. ина масалан 5 солаша надодаё. ина фарз кардем $10,000 ай. соли якум ай $10,000 $150 ҳисоб мекунем. соли дуюм аллакай ай 9750. мумкин ки 230 шава. соли дига бо ҳамин қаша кам мекунӣ, анамита 5 сола закота метӣ. агар умуман ки надода ҳам тараф ай зимаи тисоқӣ бошад. бо фарду рӯзи қиёмат иншоалло бо ҳақта талаб мекунӣ. хела гап.